I pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ćemo pričati o tome kako da poredite komponente računara. Dakle, recimo vi je neki vaš drug koji ima sličan komp kao vi i vi se stalno svađate koji je komp jači. I sad ne možete dokažete jedan drugom koji je bolji naravno. Onda lepo odete na ovaj sajt i samo unesete vaš procesor i vaš procesor, vašu grafičku, vaše nebitne SSD ili tako to i nađete koji je bolji i svađa je tu gotova, tako da ovo može da vam reši mnoge probleme. No, to nije tema ovog klipa svađa, već je tema ovog klipa kako da poredite komponente, znači kako da poredite, lupam neki sada je 7 procesor sa nekim i3 procesorom i da vidite koji je bolji, naravno da je 7 bolji, ja sam sad lupio to, ali nebitno. Znači, preko ovih sajtova možete porediti samo procesor, grafičku i SSD. Dobro, SSD manje više, to nije toliko ni bitno, ali ako ćete porediti dva kompjutera, procesor i grafička su vam jedino i bitni. Mislim, šta imate RAM da poredite? RAM se odmah vidi koji je bolji, koji je lošiji. Hard disk, mislim da nema potrebe da poredite i tako to. E sad, što se tiče procesora i što se tiče ovog sajta konkretno, kako on radi? Znači, vi treba ovdje da unesete dva procesora koja ćete porediti. Pokazat ću vam posle, evo imate ovdje i da poredite dve grafičke i ovdje da poredite SSD-ove. E sad, što se tiče procesora, znači ovdje unesete neki procesor, evo ja ću uneti lupam i3 i 3110M, šta neće, čekaj, vjerojatno sam što ukucao pogrešno, Intel, dobro nebitno, uzet ću vam neki za primjer, ajde ovaj recimo, i ovdje unesete recimo neki sad AMD-o, jer se to najčešće takve stvari porede, AMD i Intel, i onda idete samo Compare, i evo, iznijet ću vam neke ocene, iznijet ću ocenu ovog procesora, ovog Intel Xeon V3520 i AMD FX 6300 i evo, on dobio ocenu 5, on dobio 5.4, ovdje možete vidjeti cenu čak na Amazonu, znači evo ovo je 30.000, ovo je 21.000, znači da je Intel bolji, što je uvijek mislim da je Intel bolji, ali ne znam. Ovdje imate sad još neke detaljne performanse, integrisana grafika, OpenCL, single core i tako dalje. Mislim da nema potrebe ovo pričam, ako se iole razumete u računare znaćete šta je ovo, mislim performanse i integrisana grafička morate znati, ovo ostalo ajde tu manje više. Da, eto i na kraju ovdje ću vam pisati ko je pobedio naravno od tih dvoje. I eto, to mi to, ovdje imate cene i ovdje imate još neka poređenja. Tako da eto ljudi, to bi bilo to kako možete porediti dva procesora koji je bolji. Sada ćemo idemo na grafiku, to jest na grafičku karticu. Ovdje ćemo porediti lupam sad recimo Nvidia, ajmo GTX 750 lupam, to mi propala na pamet. Protiv, naravno, jedne zverke Nvidia, dobro, ukucat ćemo samo Titan, GeForce Titan X. E sada, ja sam pokušao i ovdje za grafiku ne možete da unesete Intel grafiku, znači ako imate Intel grafiku ne možete ovdje porediti, evo vidite, ukucate Intel i ništa vam ne izađe, ukucate AMD i izaći će nešto, ukucate Nvidia i izaći će nešto, tako da kaže vam ne možete Intelovu grafiku, ne znam zašto, ali eto ne može. Tako da idemo ovdje Compare i on će sada nam poredi ovdje, kao što vidite, ove dve grafičke, evo ova je 13.000, ova je 114.000, baš sam naša grafika za poređenje, ali nebitno. Inače Titan je najbolja, ali ne znam. Evo, ovdje vam isto to, samo morate spustiti, imate benchmark, review, ocene, malo je drugačije odnosno tamo, ali u principu ne možete da imate iste podatke i za procesor i za grafiku. Evo imate tu neke stvari interesantne možda. I eto tu. I posljednje ovo za SSD-ove, što je onako, ja se iskreno ne razumijem toliko u SSD-ove, ali ukucat ćemo neki Samsungov SSD. Evo uzet ćemo ovaj za primjer i neki Kingstonov. Ajmo recimo HyperX SSD i idemo Compare. I on će sad vam ovdje da pokaže neko poređenje ova dva, ovdje nešto piše, ne znam šta, nećemo čitamo.
to vjerojatno nije ništa bitno. Mislim, vi ako tražite onda vam je bitno. Evo ovdje imate neko poređenje, evo 500 GB, ovo je 960, SATA 3, SATA 3, 2,5 inča. I eto, to bi bilo to. Ovdje imate neke još koji su vam oni ponudili za poređenje, koji su aktualni trenutno. I eto ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste pogledali klip, ostavite like, subscribe i komentar. Like, subscribe i share ako vam se klip svidio. Posjetite moju Facebook stranicu, link stranice ćete imati u deskripciji i vidimo se u nekom sljedećem klipu.